Di bata jauh na nakabang sa liban lagi jang. Si sodo kami Tuhan na kosong. Karena makrobes dito nga tukan ubiyan di permingguan namin. Yang maklimon kami belakang kali ugaw na mudak ubiyan dito nga tukan ubiyan di nanon. Kami ito agoy para sa tukan namin. Sa namin sa dadyon na mamaloko pa sa mga ujalo kami na dinang ubiyan. Tapos ubiyan sa kami. Ako namin sa dadyon na niluan ng praises. Asal sama namin sa manguji pa sa mga penubaran pribadi. Sa diho nga perpungan namin sa namuk kalau di mangujui asal sa mga pusi-pusi di horas Tuhan yang menati Tuhan Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Amen. Betul. Konfesi HKBP Pindu Sia Tarimatu Parhalado ni Huria Taha Porsiai Jala Taha Tidak Pondok Sudero Halal Kristen Bahwa anak perempuan Tarjo Kabesi Tindangi di Kristus di Portibion Songot Marga Nabi Nilip Amalimon Naraja Bangso Nabagia O na inomboman Kristus labo mamalipahon kadekanan na pinatupan ni Kristus na manyo kuliay siyang haholomon Tuhan tiuron tohonan hatopan ni sude halang Kristen ima tohonan pakobasyon alay lau mangararoti aga ulaon ni tongan-tongan ni huliay ijo de batalo mahipe huliay akapat halado na mangulang membantu tohonan ni Kristus na tolui ima panulira
Jala topik di jamita di mingguta sadarion di batama pangapul na sumurong titing parjolo barita abok miroha nunga jumolo moding amata saot tua hamonangan manalu marumur 70 tahun tolu bulan ngahin nabaluhon inata Paulina boro takubolon do tolu dadana non sude marhasotan maringanan di Jalan Kelati 2 nomor 12 sektor 2 Bintaro Jaya amatai moding nadi hari Sabtu 12 Agustus 2017 Jalan kemudian di hari Senin 14 Agustus 2017 di TPU Tanah Kusir sadarion di Manogot pukul 7 nunga di pamasa parmingguan di Bagas Nasida Jalan Anom bodari pukul 10 siawit acara pangapulion siang buria marromutusi na tinggal di Banjar Bintaro Jaya Roma Mandoti pertanyaan ini Karipion Nasida atau dua di hari ulang tahun HKBP Kebayoran Lama Napa 52 tahun 5 minggu 1 Agustus 2017 Gokma umur Mihuria tahun 52 tahun alami hido sadarion marpesta do huriata KBP Kebayoran Lama margite parminggota marpas miroha di siala basa-basa nituaka orang sehari do tapak masa parminggota di bagasan sadarion masuk pukul 8 di padong do parminggon pukul 10 dohok pukul 18 di botan tahuan na tanyata asa ingat nakari mandalan gali kemudian Tuhan Yesus Papaton baca makanan mandong tuha perluan lawan mendukung dana pembangunan gedung fasilitas gereja sadarion umuan perempuan di Uriata patupahan baca makanan minuman siap saji joloni gereja rapas dot mahita di kegiatan masjid palimaon panidion nabadia mandong panggilan keluarga di Uriata di hari Minggu nanai tanggal 27 Agustus 2017 di Parminggon Nabaduahon pukul 10.30 naik patu pauni Uriata do panidion nabadia sudah dana arani pinang hidup keluarga natoras nanai mapuat yang nagona mandohoti pandioni asa pawa untuk situasi yang nabi marturu tadi iman dan patupat dan Kamis Paunopon sermon lansia ina buahon tu amanani inanami kaum lansia ni Uriataon asaro mando di sermon lansia narutin 2 bulan iman patupat hari Rabu 10 Agustus 2017 maringanan gereja tahun Niuloni amata pendeta IM Rumah Tobing SSD masuk usia 20 Somon 5 titik namasa di bagasan Sanibon Ucapan pilihan di Minggu Sadarion dengan siang Hebel 1 ayat 15 salah ayat 1 kemudian di mata kue di bibir akan rasa potong warna alai unang malupa kamu mambahe mereka tohok madulahon asing roha hai di halomohon di matano angka pilihan nasoni ima sahatna atau tata sahatna pejata pilihan sadara dohon pilihan sadabi
Kasihan 15 meter lah. Sadarion 10 Agustus Toho Hurion 52 tahun. Ujahama barita nauli atani debata apa hohom marwata mananginangi atani debata natinu kon di minggu sadarion. Siang sada raja-raja itu 10 siang. Ayat sada saat prodi ayat 10. Amen.
siya itabay na sino sa pujo tunay. Puji Tuhan, mula kamamon, oleh adema, biarkan. Baru ditabay ang mga sa tutong 5 juta, ditabay ilang mga artiyan na Oh
sebelum marpoto do amang pareses huguraum di kelompok ke-7 Anggur Sidombul nomor 6 Insinyur Siar Udagao MNL Bulu. Inang Boru Hudajun Amang Charles Mas Nurwak Inang Boru Menang Asatana Amang Sekiwa DP Simatupa Inang Bungsu Berunana Nama Pakun Amang Sarce
diiringi dengan doa kiranya Tuhan memberkati ulang nyaman iman dina manguluhun buria takwa karena roh saya dipasok surga kama abudan sudah kami tangan muna dina pararat hati dikuatai jadi bagian keraman inan pertanyaan kutuhatan dia selalu akan senangkan berwata iman ulang nami jadi saudari lepas atau orang saat kita selalu saat kemudian pasang tenangan dulu saya dewa teruna saat mereka kewarasan saat pembagian musik harus paham itu karena itu saja kalau bisa dalam Yesus kita bersaudara. Pandita fungsional doina ison kamu amanami nanami hahangin ang pinaripot lulus sirita lagi nalulu melihat di kuarta nunga sahak tulus ulang tadi bagasan sadario lima dina mamis tahun ucapan syukur